номаи духтар дар бораи ҳаёташ ва дар бораи бисёрзанӣ. чунин оғоз мешавад: моро ба занӣ гиред, бароямон раҳм кунед, моро аз сардию танҳоӣ ҳифз кунед. вақте ки ман 20 сола шудам, мисли дигар бонуҳо орзуи ёфтани навҷавони худро мекардам. орзу мекардам ки ҷавоне дар ҳаётам пайдо мешавад, ки аз ислом бохабар асту ҳама аркони онро иҷро мекунад. дар дилам орзуҳо месохтам ки чӣ гуна бо ҳам зиндагӣ мекунем, фарзандонро тарбия мекунем ва ғайра. ман ҳамеша бо бародарам ва баъзан ҳатто бо амакам дар мавриди бисёрзанагӣ баҳс мекардам. онҳо мехостанд фикри маро дигар намоянд, аммо ман якравӣ карда намехостам ба онҳо гӯш диҳам. мегуфтам: тамоман номумкин аст ки дар зиндагии ман боз як нафар зан иштирок кунад. тамоман имкон надорад ки ман шавҳарамро бо касе тақсим намоям. баъзан айби ман мешуд ки оилаҳо байнашон нофаҳмиҳо сар мезад. агар шавҳаронашон нияти зангирӣ мекарданд, ман ба занҳои онҳо маслиҳат медодам, то ки онҳо розигӣ надиҳанд ва ин гуна ононро ба ҷанг меандохтам. аммо солҳо гузашт. орзуҳои интизории шаҳзодаи савора ба аспи сафед низ гузашт. лекин боз ҳам интизор мешудам, ба гумоне ки шояд дер мекунад. сабр пеша кардам. о аллакай 30 сола! о аллоҳ, чӣ бояд кард? худам берун шавам ва ҷавонро ҷустуҷӯ кунам? чӣ шармандагӣ! мардум низ чунин мегӯянд. танҳо мебояд ки сабр намоям. як рӯз аз забони як зане ки дуртар аз ман буд шунидам ки мегуфт: фалонӣ пирдухтар шудааст. худ ба худ гуфтам: бечора фалонӣ пирдухтар шудааст. вале он фалонӣ ин ман. онҳо дар бораи ман мегуфтанд. ё аллоҳ, ин номи ман ку? ман пирдухтар шудаам. сих ба дилам зад. ҳар чӣ гунае ки ман нақлатон мекунам, лек шумо наметонед он ҳиссиёте маро ки эҳсос мекардам фаҳмеду дарк кунед. он лаҳза рӯ ба рӯи ҳақиқат будам. ман пирдухтар. андеша карданро оғоз кардам. вақт мегузашту рӯзҳо сипарӣ мешуданд. мехоҳам фарёд занам. ман шавҳар мехоҳам. зери сояи шавҳар будан мехоҳам ки маро кӯмак мекунаду мушкилиҳоямро ҳал месозад. мехоҳам зиндагӣ кунам, фарзанд таваллуд кунам. як рӯз бародарам наздам омаду гуфт: хостгоре омада буд, аммо ман рад кардам. фикр накардаму дод зада пурсидам: чаро рад кардӣ? шарм намедорӣ? бароям ҷавоб доду гуфт: чунки вай мехост туро зани дуюм гирад. ман медонам ки ту бар зидди бисёрзанагӣ ҳастӣ. ман қариб барояш дод мезадам: чаро розӣ нашудӣ? ман розиям ки зани 2, 3 ва ё 4 бошам. акнун ман ҳикмати динамонро ва бисёрзанагиро дарк кардам. ин бошад танҳо як ҳикмат аст ки маро барои розӣ шудан водор сохт, аммо чанд ҳикматҳои пӯшидаи дигар дорад. ё аллоҳ, бубахш гуноҳҳои маро. дар ҳақиқат аз нодонон будам. ман ба мардон муроҷиат мекунам. бо 1 ё 2 ва 3
و یا 4 نکاح کنید به شرطی که عدل کرده توانید. ما را از تاریکی و تنهایی آزاد کنید. ما هم مثل شما آدم هستیم، درد را احساس میکنیم. ما را حفظ نمایید و برایمان رحم کنید. مراجعت دیگرم به زنها و خواهران شوهردارم. الله را شکر کنید برای نعمتهایش که شما طمع پیر دختری و یا زنی بی شوهر مانده را نچشیده اید. من تو را التجا می کنم اگر شوهرت زنی دویم خواست، رنج مکش، عصبی مشو و مانع ایجاد نکن، برعکس دستگیری نمای. من میفهمم که آسان نیست، اما با امید مکافات الله شو. به اطراف نگر، ببین آن حالت خواهران مؤمنت را، بینشان دختران شوهر ناکرده و جدا شده و بی شوهر مانده. کیست برای آنها؟ آنها را مثل خواهر قبول کن و اجر بزرگ برای صبرت از الله گیر. ممکن که شما میگوید برای او مردی مجرد پیدا می شود و به زنی می گیرد. من باشم میگویم آمار اهالی را نگاه کنید. واقعا زنها نسبت به مردان زیادند و اگر همه مردان یکتایی زن گیرند، بسیاری دختران شوهر ناکرده میمانند. تنها فکر خودت را نکن، فکر ما را نیز کن. قهر و غضبم می آید وقتی که شوهر را می بینم که دست زنش را گرفته است، اما چی کنم با چنین احساسم؟ برای کسی اسرار نیست که بسیار زنگی فایده آور است. در حقیقت این یکی از ستونهای پرقوت است که از زناکاری نگاه می دارد و یکی از راههای بزرگترین جلب نیکویی و رزق فراوان است. این همه را مردم صاحب دانش و با ایمان می دانند. اگر شما برای بسیار زنی دلیری نداشته باشید، این پیام را به شخصی که صاحب این شجاعت است برایش فرستید. با احترام، خواهری به شوهر شما.